Madume barati le balatedi ba Pilansberg TV re boa re le amogela gape fa o ntse o tuka o roropa wa bakgatla ba kgafela le AfriForum. Perhaps I should express myself through the English medium to accommodate everyone following the Bakatla AfriForum Treaty. Of miskien, ek sal Afrikaans sprekend moet wees van vandag af soontoe. Of miskien, ek sal moet vra vir watter sigbare rede het die Bakatla volkmense pogings aangewend om toestemming te maak tussen hulle en die AfriForum. Van Pilansberg uit sy stasie, my naam is Gina Letsolo. Gaan die poppe dans? Ek weet regtig nie. Re tlo simolla ka di private prosecution. Re tlo simolla ke tsholofetso. NPA Renze e busy NPA e re ya diega re ikreile thuso. Rona re bakgatla ga re buivela re ba diragatsi ba mafoko a rona lefoko le pelong ga le tshetse. Kent my broer verwelkom en ons kantoor. Baie dankie. Ek waardeer dit baie opreg. Waardeer dit. Baie dankie. Regtig. Baie dankie. Ons werk saam. Ons lewe saam. En voor ons gaan saam. Saam wees. Baie dankie. Ons gaan die land saam opbou. Regtig. Yes. Regtig. Bakatla. Morafe o tsogofetseng maAfrika. Ke a dumedisa bakatla. Ke re mo dinela kgosi kgolo kgafela sidibelo. Nte ke re yanang bakgatla betso. Ke re go molemo mo bophelong ba motho ge motho a itse modimo. Go molemo ebile go monate wa sennela ruri ge motho a le gaufi le modimo ka ditiro tse mo go tsona di mo atumetsang mo go rara ka nako tsotlhe. Mo nakong tsotlhe bakgatla betso le go poleng modimo mo puo ya rona. Ka ga go ope o neng a itse gore o tla abelwa botshelo ebile a gona ope o itseng moabi wa botshelo. Me Moshe o re rutile ka melao e lesome e mo go yone ke eletsang gore ke le gakolle gore modimo mo re ile a re laele gore mongwe le mongwe ke molao tlotla rrago le mmago gore matsatsi a botshelo a te mo lefatsheng a ntsifale. Ka go rialo bakgatla betso morafe o go tlotlang lona bana ba sefatana sa moruleng ba ramtja e tshela mtsana yona ditata tsa modifa masilo ba bina kgabo e marete matala bana ba kgafela wa bobedi dikokomane tsa matshego a malekeleke. Ke ne ke re ke le gakolle gore re morafe o boifang modimo, re morafe o ka nako tsotlhe re sa boifeng sepe ka gore re a itse gore na lene, re a itse
ga re dumele fela re a itse gore na le ene re ba modimo rona bakgatla ke ne ke re ke le morongwa ebile ke le motlhanka wa Kgosigolo Kgafela wa bobedi ke le moeteledipele wa lona nte ke lebe mo leseding ke lebe mo dinakong mo kajeno ke ne ke le fa maloba ke le lemosa botlhokwa ba gore le itse gore e tla re ka di 26 tsa Seetebosigo kgwedi ya Seetebosigo e re tswang mo go yona tebe re kopane le Kgosigolo Kgafela e le Kgosigolo Kgafela mo boemong ba rona le morafe wa maafrikanere o ikagileng mo tlase ga setheo se se bidiwang AfriForum sa morafe wa maburu morafe wa maafrikanere mme tsatsi leo go mametleletswe le gone go atlanegisa kgolagano ya rona e mpšha kgolagano e bakgatla bompšha ba yona ga se bošwa ba gore ke tshimologo it's just a new chapter mme re ntse le chaptera tse mmalwa tse bileng bakwadi ba bontshitseng neo ya bone ya go kwala ka tsona di chapter tse di fetileng tse mo go tsone o botlhale a ithutileng jaaka le rona ntse re ithuta bakgatla ba Kgafela ke rata gore ke na thogane ka mo gona go amogana le lona maitemogelo a me a tsatsi leo le leng gore le tlhodile ke modimo tsatsi leo le ne le na le lerato tsatsi leo pula e ne ina go sena magadima go sena diphefo tsatsi leo maikutlo a teng e ne e le maikutlo a namatshang go ne go le tshisibalo ya tlotla tsatsi leo re bone tlotla ka matlho a rona e ne ke te motho a ka se ka bonya go ponya matlho ka mpolitlo re ne re ntshitse matlho dikgapeng meriri ne e sosobana ge rra rona Kgosigolo Kgafela a thala mosepele o mošwa mosepele o e leng gore re mona bakgatla re lile re utlwile botlhoko re sotse re thufulegile maikutlo mme jaanong re gomotsegile ka leroto la modimo ka gore modimo o gomotsa ka botlhale o go ntsha mo diphatseng ka go abela botlhale jaanong ya rona kgosi o e abetse botlhale gore a re etele pele ka bona botlhale ba modimo jaanong bakgatla ba Kgafela le Batswana le merafe yotlhe ya modimo ke eletsa gore re ntsheng lenyatso mo dipelong tsa rona
re kotuleng ko tlhoko kwa re kgarametse dilo tse tsotlheletse tse di fetileng re amogeleng kagiso ya modimo nte ke le gakolleng tlhe bakgatla le lona maAforika Borwa le naga tse di mabapi e rile ka ngwaga wa 1994 morago ga dipuisano tse di tseneletseng tse neng go kgakgatha mafoko go kgakgatha maikutlo go bela Afrika Borwa e lebeletswe ke lefatshe ka leitlho le lentšhotšho gore a Afrika Borwa e tla nna go kgapha madi kampo a Afrika Borwa e tla nna lefatshe la tsholofetso modimo a re gopola a tsena mo barongweng ba lona ba nneng le ba tlhophile gore ba le etelle pele ba dirisa makoko a sepolotiki a nako eo mme modimo a ba fa botlhale ba gore kgolagano le kopano ke maatla ba golagana ka thomo ya lona maAforika Borwa le rile lona le batla kagiso le batla se leng sa lona le rile yalo mme morongwa wa lona wa nako eo o neng a sa dire a nnosi mme o nne a di eteletse pele e ne le Rre Rolihlahla Nelson Mandela ba re ke Madiba motlhanka wa lona morongwa wa lona o nne le motlhophile o nna le eteletse pele o le bontse tsela a le ra a re a ibua mo pepeneneng a re bagaetsho se ile moselatedi ke lesilo ga o ka ke wa llela mašwi a tshologile ge mašwi a tshologile ga o ka ka wa sela mme a reela gore a re tsene mo itshwarelanong ba gaetsho a re bopaganeng rage naga le tšhaba e mpšha ya dikeletso tsa rona mme ra ga re ka ke ra kgona seo re sa itshwarelana ga re ka ke ra se kgona re sa itshwarelana motheo o thadile go ile ga nna le leshalaba go nna le boitumelo go nna le tumo go nna le boitumelo go nna le tsholofelo mo dipelong tsa maAforika Borwa le ope le ope mongwe le mongwe o nneng a le teng ka nako eo mme jaaka re itse dinawa ga nke di tlhoka phure go nnile le ba nneng ba swabile mme le bone ba feditse ba amogela ba seke ba lwa kampo ba bontsha tšhakgalo kgatlhanong le mantswe a molemo ao ke gopola sentle bakgatla go ile ga nna le sesupo e le letshwao la poelano lerato kagiso le katlego go fofisiwa maeba a masweu a mabedi e le ene Rolihlahla Mandela le de Klerk
batho ba opile diatla ga nna le sepelete ke sele e kare ke a se bona sepelete sele se ne se le blue and white se tshwantshitse maeba ga nna le mono wa poelano o nneng mone gote re naga ya molalatladi Rainbow Nation molalatladi ba gaetsho e le gore go fo go lemogiwa gore re ditso tse di farologaneng re le maAforika Borwa re mebala e farologaneng re le maAforika Borwa re tswa mo nakong e thata pula e re netse sebaka mme ya ntsatsi le tlhabile molatla di sule mmalo mollo mo itlhagisitse ka bogaona go pilanyana go a go motsa jaanong foundation motheo o thailwe ka nako eo o mona tsholofelo ya motho a gamogile a budule motho a nmofile gore a etelle batho pele go aga tšhaba ya modimo o ne a tshwantse gore a seke a fapoga mo motheong o wa kago naga setšhaba jaanong ke nnete ba gaetsho go ile ga nna le dineo tsona dimpho tsa katlego eo tse di abetsweng Re Mandela mme Re Mandela le morago gore a dire jalo a ira commission ya dipatlisiso e bidiwa Truth and Reconciliation Commission e le gona gore we are reconciling now but the truth must be told because it's only when the truth is told that we shall be free. The truth is the only source that can set us free. Ka go rialo monno wa modimo go a go ileng o irile tiro ya gagwe re mo lebogile le ba neng ba mo thusa ba dirile tiro ya bona ba tla ka ditogamano tsa go leka go tokafatsa matshelo a batho ditogamano tseo ke santse ke gakologela sentle go le rre o mongwe yana a bidiwa Joe Slovo Re Joe Slovo ge re sentse re le banana re ithuta ko sekolong ke gakologela sentle gore ke ene a tlileng ka mono wa Reconstruction Development Program Reconstruction Development Program Joe Slovo re ne re sa ithutolo le bana ka nna ne re faphiwa ebile ne re duelwa gore re tsene sekolo yaanong ne re tla ka maduo ya ka le bona re kgona e ba pela ngana re phasima ikete re dina le diana mme re tsona le ko dikerekeng e nngwe nneng ke
ba phela ba ntse bagolo ba re ke performe e ne ile ja e ne ile party ile ya banna ba raro go tlhabatsatsi ke eteletse pele ke bontsha batho na ledi ntse ke re ke le go wa bontsha go Jesu Kriste lente ba ke tseneng le bone ba sentse ba gopola sentle gore e ne ile nna ke tshamekile sebaka se stele thata me ke ntse ke fo ba khatla ke ntse ke fo ya no ba khatla moraga nako eo re ile ra tsena mo nakong ya khutsafalo e leng gore ge khutsafalo e go wela o simolla pele o sa dumele pila wa bona wa ka bala o simolla go nna le di false hope ka gore wena o solofetse se mme ga se tle ka mokgwa o solofetseng ka teng ya no tsa gore go tla pila mme ka maswabi ba khatla. That is what we had to go through. Re tautile sello sa rona fa se leng gore ratile go itemogela kampo re itemogetse se se dirilweng ke Kaine le Abele, two brothers killing each other because of envy. Not jealousy, envy. So we are realizing that currently between the descendants of Kamanyani, when the younger brothers are so envious against their king, their brother, who is our king, and we are expected to fold arms and say, no, we can't do a thing about that. So we are refusing, I'm refusing, Bakatla are refusing to just stand and watch that brutality which is happening in the life of our king, our paramount chief, King Khafela II. Bakatla gontse yalo gontse fela yalo bakatla ra gana sesole re defenda bogosi ba rona bogosi ba bakatla ke ba rona ra gana nyaya no we say no bakatla, not with our king. Yano go se go Khafela o bedi ba khatla moraga Re Mandela o krile Nobel Peace Prize ene le Re Desmond Tutu. Na ki itemogela a re bontsha tsela me tsela eo o re bontsha a re gakolla gore kana mogolo o le bontshitse tsela, mogolo o le bontshitse tsela mme le fapogile mo yona tsela eo e ne ile gone gore re bontshaneng gore ra amogelana le morafe wa basweu ene ya ka Kgozikgolo ka di 26 le mmone a phutulla satla ene le Re Kriel, Karl Kriel e le gore re lebala tse di fitileng, re boloka dibe tse di fitileng, re simolla motheo mo sepele o mosha o ragang letlotlo la bakhatla, o ragang isago ya dikokomane tsa rona tse di tlang. Yaanong bakhatla ba Khafela ne re le seke le ka tsela motlholo
la latlha tsholofelo le go poleng gore mo sekgatlheng maitseo ke so sa ntlha botho ke so se leng gore se go se tlhoing yaanong ga re ka ra tlhoka botho re le bakgatla go le mokgatla re go bona ka botho mme botho ba rona matshego a bone ke se ga rona matshego a botho ba rona ke se ga rona ga re sepe ntle le se ga rona re kaiwa ka se ga rona ke ka mo Setswana se reng ga bo motho go thebe phatswa go bua ka se ga rona go fo bakgatla yaanong ka go rialo ke ne ke re ke la gakolle ke le gopotse gore mo modimo a leng teng ga nke go tjabetsa go ka lebella wa bala mo Luka 23 go simolla ka verse 9 go fitla ka verse 12 o lebelle verse 12 ya teng pila e tla go ruta gore Kgosi Pilato le Herota ba ne ba sa utlwane mme ka tsatsi le nneng Herota a busetsa Jesu Kriste ko Pilato ba bile ba ira botsalano e be ba utlwana bontsi te bane ga ba ile moge ebile ga nke ke utlwa gantsi go raraka ka yona temana e ya poelano ya Pilato le Herota le bonna ba bona gore Herota le Pilato e ne le manaba a matona ba sa batlane go tlhelelelelele mi morwa modimo go kgabola mo gare ga bone go bontsha gore tota ne ile ene morwa modimo o ba tlogetse ba utlwana o alafile letlhole ne le mo gare ga bona go supa gore tota e ne ile ene morwa modimo yaanong ke rata gore ke le rute ka yone bakgatla gore yaanong ge modimo a re file kgosi e le morwa gagwe kgosi kgolo kgafela re sentse re solofele tsona tse re di bona ntse gore o tsentse monneng go kgagogile a go rope jaaka a dirile gona aneng jaana ka go kopanya maafrikanere le bakgatla ba kgafela mme o irile molaletsa ka nako eo o dirile molaletsa a laletsa ba dirile molaletsa Free Forum le Kgosi Kgolo ba dirile molaletsa wa gore dikgosi tse ding di ka tla tsa tsena kutlwanong e mosepele o mošwa o mme pele ga fo re ne re dirile molaletsa re laleditse babega dikgang ba ba kgoneng go tla ba tlile ba ba sa kgonang go tla ga batla mme maswabi ba kgatla ke gore re le bone SABC e tla ka mathaithai bofirifiri ba tsa ditshwantsho tse leng gore ne ba seo ko teng mme ne ba na le tetla ya gore ke ba tlile ba tsa di video tsa rona tsa tiro eo ge ba fetsa ba dira dikgang ka tsona mme mo dikgang tsa teng ba leka go rekisa mogopolo o reng go kgatleng go lwela bogosi ge ba fetsa ba interviewer re Segale Pilane o kgakala thata le bogosi thata o kgakala thata le bogosi ga a dire le bogosi mme ene ke Perika wa Afrika gore morafe o kgaogane wa Afrika gore go nne le confusion mo morafeng Segale is just an upstart when coming to issues tsa bogosi ba sekgatla. He's a nobody, absolutely. Instead, there's a court order against him. Mo e leng gore he was interdicted ke Renyalala gore a tle go le go ipitsa a royal family member ke case 582 e leng gore judgment that thing e ntshitse ke the current judge president wa Northwest, Judge Hendricks. Case ya teng ke
2010 2011 re bitsa yana because ka 2010 they lost the case re se gale le Rempule Pheto the late Rempule Pheto le mmeo fa o ipitsang kgosi wa Kolesetleng ga te ke Thaini Motshego botlhodi fela bo re bona mmatsetsia ba gore motho e le mosadi a nyetswe a ba rene ke kgosi ya bakgatla ba kgafela botlhodi ba ne ba kuruluga fa ba ya go kgosi kgolo bone ba ra kgosi kgolo ba re nyalala ba senya gona no nkiba ba mokanetse nyalala ba re ke ene kgosi na re ba kgatla ga le kgone o bona go fa go tshameka mathaitei morabara ba ka ditlhaloganya tsa lona yaanong ntateo go na le case le court order e leng teng as we speak ya gore a tlogole go ipitsa royal family member ntate se ga le pilane ene le bore re nyalala ba itse ganye re buang yaanong go botlhokwa gore re le gakolle gore le tlogole utlwella bo segale man ao yaanong SABC e rekisa dikgang tsa maaka go nnete leng teng ga batle go teng SABC go se go lokile nga ntsa bua publicly aba go social media about commercial crime tse di irwang gona anong yana mo khatleng mme o ka se bone SABC e gasa dikgantsi o ka se utlwe o pa bua ka kgantsi tsa commercial crime e leng gore there's abundance of evidence against those who we are alleging that they have committed crime against Bakhatla Bakafela. Enormous crime, injustice, total injustice against Bakhatla Bakafela and their king. And nekere Bakhatla Bakafela ke le mo se gore le bone SABC skela etsa tsia thata ena le nyatso mo bogosing ba Bakhatla Bakafela ene sentse re bolelle SABC mo Bakhatleng ba Bakafela bontata SABC le tlogela gore ke sa maaka le nnetse o bua bogosi le tlone le gona le bothata go bogosing ba Bakhatla Bakafela ga gona bothata go bogosing ba Bakhatla Bakafela ga gona bothata ke tshenyo e kgosi go la buang corner to corner mo e leng gore ntse le muka la itse but there's none of you who's coming forward a tlo botsa kgosi go la mo interview gore na re kgosi go le go ntse gore go na le mafia o raya mara le na le nerve ya gore le tlo bua ka issue ya rona ya go ene re dira go Cape Town. No, you need to be told you must stop what you are doing. Le rekisa maaka kantse ke tsa Bakhatla ke tsa rona lenyalo le ke la Bakhatla Bakafela le AfriForum and you decided not to come. So ge le fetsa le sake le bona re le create story sa maaka gore batho ba bone ekete gona le ntwa ya bogosi a gona ntwa ya bogosi ba tsallwa bogosi ba Bakhatla ba tsallwa is hereditary o pele o pe o reng ene ke kgosi tshentse ba tsetse ke kgosi go ntse fela yaanong o bone go tla batho fela ba nne ba re ke kgosi ya eng o bua eng o re kgosi re nyalala were se o itse o re ntate bogopa ga ise nne kgosi le ntata go ntate bogopa ga ise nne kgosi o itse sentle gore kgosi ya go ke kgosi go lgafela kanye ya go nnori le ne le ra batho le ra ba re he Botswana South Africa South African constitution recognizes customary law as law. It is law, and in the pillars of law it's South Africa, customary law it's one of fundamental pillars of law in South Africa. If you have to teach you, but you know very well renyala lo ena re se gale pillar le lekoko la lona yaanong ska re le mo tirong ya rona e be le re disturb le mo yona la senya la itse le katagane ka di office tsa morafe re palla go re thuse re fe morafe ditirelo tse di tshwanetseng ka ntlha lona ka ntlha bogoma ba lona o itse le bogoma bontata le bogoma tota mme ga se lona le itirang fela le nnosi le dira ke khumo ya Bakhatla e le utswitse khumo ya Bakhatla le iphile yone le itebagantse le nnetso ga dintlu
le sutisa diterata tsa game reserve ka mokgwa le leng thata ka teng o itse borre Kagiso Pilane o utlwa go toagile ntlo ebile o shiftile terata ya game reserve o e buseditse morago go ra re mo nnang teng re Kagiso Pilane o nna mo serapeng sa diphologolo if that is true ka gore ke boleletse ke a very very reliable person a mpolelela ga ise ke o bone kwa gago and ntlo ke ka gore ga ise o bereke go pentata ntle le mo kgatlheng go ile gore o se o berekile go ga wa afforda go aga ntlo eo yaanong e a tšhaba bontata le itse re tlo simolola ka di-private prosecution re tlo simolola e ke tsholofetso NPA ge ntse e le busy NPA e re ya diega re ikreile thuso a kere bopudi ba kgona ke ba dinaka yaanong e gorogile nako bontata e ya lona ya go nentse le re he di-whites he maburu he eng na re ko re kgakala bakgatla re kgakala ga re pele go pele re gadimile re a kwa pele re ruta bana lerato kagiso poelano tswelopele katlego gore bana ba rona ba phele monate ba phele ba phutulogile ba se ke a re ga ba bona mosweu ba bona gore ikite ga se motho nna re fo mme se se makatsang ke gore bone ba nna batho ba ntse ba re batho ba basweu ga ba siama ba tsaya bana ba bone ba ba isa dikolong tsa bone ba sweu kona to kona ge motho tsentse a account ka madi a setšhaba a fiwang e le presidente e le minister especially di presidente tsa ANC o tla utlwa motho a teng ga thoma a o nnetse o bua ka gore apartheid o tlo ruta ka apartheid ga re batle go itse ka apartheid re batla gore o bolela ka ditsholofetso tse le di dirileng mo manifestong a lona mo manifestong ga le bue ka apartheid mme ga e tsentse la account ka madi a setšhaba madi ao ke a setšhaba la re taxa bontata la re taxa those are taxpayers money go ka lebelela gona nong gore dimmasepala tso tsotlheletse almost tsotlhe tsa South Africa Western Cape is the only province Western Cape e kgonang gore e kry clean audit Northwest ke di bodu fela mathata mo Northwest Limpopo mathata to name it Mpumalanga mathata KwaZulu-Natal mathata Free State mathata Gauteng mathata ga se nna ke reng yalo auditor general dingwaga go tswa go morago go ka lebella fela o lebelle ga gona progress di masipala di collapsitse mebuso ya province e collapsitse under the ANC led government le collapsitse ANC bontata ene ga le batlo face reality re lebeletse ka o mollo mong ga tswa go ANC ke tirela political party le nagana re bana bo mosiwa go simolla ka bo UDM e tlamile ke ma o tswa go ANC UDM o tswa go ANC ntata politiki eo o ikreile go ANC Cope o tswa ka mosiwa le kota go ANC Cope tswa go ANC ntata re ka elo tswa EFF o tswa ka mosimane etso ANC re ka elo tswa o nna le go dio o biwa manne bo mashaba le tswa go ANC ba botleba yaanong le a ke itse go ANC go ithutiwang go tlhama di-political party ge le fetsa le bua ka tshenyo e le paletseng go e baakanya le gone ko teng ko yaanong se le abeletse yaanong le tsene ko segosing yaanong le tlhasetse segosi yaanong lona ANC sa rona le se tlhasetse botho before Roman Dutch law e tla mo South Africa le mo Africa customary law was law and I'm here proudly dressed with my Sekhatla regalia showing you gore I'm an African. I owe my being to Africanism. I'm led by the Pan-African king
Kgafela II, a philosopher king of all times. I bow before him because of he strive for justice for his people and for the rest of South Africa. He's a man of honor. He's an author. He have so far published 2 books, The King's Journals. The first one is The King's Journal, The Last Frontier, published from London, United Kingdoms. The second book, The Last Frontier, published in USA actually. USA 2021. The first one was published in 2014. My king, that's my king. That's our king. Kgafela II. Yano, ge nne le bua le nne le re ntateo o ya ko maburung eng ga se maburu ke batho la moswabela. Yes, it's true, he was born in USA. His father Kgosi Lentswe, at that time he was an ambassador for Botswana in USA. Re le bolelle then ile ga tswa go bo ambassador ke ga tla thusa ANC Kgosi Lentswe ka funeral ya Kgosi Lentswe. Ntate Nqonde Balfour o na rumile gore a ile bua on behalf of the Republic of South Africa there ka phiko ya Kgosi Lentswe. Borrembeki ba teng ba itse mara ba didimetse borrembeki ge Kgosi a bua o ba kwalela makwalo ga ba buisepe. So skela la nne le re tshwenya le re nyefola ge re itirela dikamano le batho ba ileng gore ba sotlega ya ka rona la ba sotla le sotla maafrikanere ao yano ne kere ke le kgalemeng yalo ba gaetsho mme kgalemo ke kgalemo ya botsadi ga se kgalemo ya ena le lenyatso la gore ga ke le bone ya ka batho le nkutlwisa botlhoko le mpuisa yana ka ditiro tsa lona mme itseng maAfrika ke a le rata. I truly do. Ge ke sa le rata nka se le kgaleme ge le dira phoso mme ka gore ke a le rata ke a le kgaleme tlogelang tsela eo ga ya nna pila a re kopaneng bakgatla maAfrika. Bakgatla ba itse ko Botswana itseng gore ra leboga re lebogela ke monokeng ya lona ka kwano. Re leboga tota go tswa mo bogareng mo botibong ba pelo tsa rona le bagomotsi ba rona tota le supa tota gore ge go te fifing go tshwarana ka dikobo go tewa jang nako e kgolo le nnyane ge re lela ka kwano ga le akanye gabedi le tla gae le siame pele go nna le di-commissione ne re ge le utlwa mokgosi ebe le tla ka kwano le re gomotsa ga nna le commissione le ntse le tla ka kwano ka bontsi ka boididi. Commission ya feta ga tsena dikopano le ntse le tla le maloba ka lenyalo la rona la Free Forum le teng Kgosi Sekai mokgatla o mogaka. Kgosi Sekai motho o buiwa gantsi a tlhokofetse ga nke motho a tlhoka diphoso tsa gage ge le gore go na le mo fosetsang bakgatla teng a bakgatla ba bue le mo o ba direlang bontle teng ya nne ke re o mogaka kgabo maloba o bontshitse bogatlamela masisi o bontshitse botlhanka tota ba sekgatla ka nako tsotlhe ntse o bontsha ge ke re maloba ke re a leng kgabo ke ra go ka pulo a lobo o butse lobo kgabo bo agile lobo o bo a le bula go fo kgabo fo o tshwanela ke malebogo ra go leboga wena le bakgatla ba kgafela le bathusi botlhe ba ba dirileng gore lobo leo la bakgatla ba kgafela ebe le eme ka jeno le lentle ka mokgwa le lentle ka teng mme ebile ke re Kgosi Sekai ra leboga kgabo gore gape mo difakong mo diphefong mo magadimeng mo ditlading tsotlhe mo lesotlong mo letlhong le re yang through lona mokgatla
o bo itshokile o eme kgosigolo kgafela nokeng mokgatla wa etso eya ga nke re tlhoka gore re le batho re se ke ra bona dilo ka go tshwana o re itshokela kgao ya ka ntse o re itshoketse ya nne ke re bakgatla le lesego lona ka koo kgosigolo o lefile motho wa ikanyega moene kgosi kae le mala bona a tlile ka lenyalo la AfriForum ba penkogile bo re Nyalana ba penkogile bo re Ramona mme kgosi kae ene sa ga setulo ga ise penkoge ke go penkoga ka mokonna kitse ya no ne ke re le boge kgosi kae le lona bakgatla ba mo South Africa ne ke re ga ke le so le thata nna ke a le sola mme ka ke itshadisetsa ka gore ge se le botsadi ba rona ke ra bone bogosi bo bolla botswa ka fa boya ka go Botswana bogologolo 18th century re bala di-century ke gone bogosi bo tlileng ka kwano bonna bogosi ba rona yaanong re ne re katogile se ga rona thata yaanong go tsaya nakonyana gore re fitlhelelane sentle ga ise le moitsi rona go mbo maname re thusitse ke gore e be re ile mo phatong yaanong ne ke re bakgatla ba etso mo Mamitla ga re le nyefole re utlwile botlhoko gone mme re kopa gore a tumelang kgosigolo kgafela mo feng lerato bakgatla ke a le kopa bakgatla kgosi Ntšhaupe wa boraro mokgatla Maiana Kgabotona Sidibelo mokgatla wetso o tshwanna ke teugo go tsweng mo botibong ba mewa ya rona re le bakgatla ba kgafela re morara rona kgosi ra leboga re leboga thata re obile ka lengwele mokgatla ka tlotla e o re fang ka tshegetso e o re nayang yone khomotso e o re nayang yona o no le teng kolobong o re go moditse kgabo wa ira gore bakgatla ba bone gore ga se masiela ka re bana ba motho re bana ba matshego o no le teng kgabo ko Cape Town ge re saena o eme morara go nokeng mokgatla go nna teng ga go mokgatla go tshwana le ge letsatsi le tlhabile mokgatla ra leboga kgabo dumela makgatla ba etsho ke nna Mabula ka fotlasa ga Kgosana Maname ya ka gale re mo patapatile mo ditirong tsotlhe tsa sekgatla se segolo re a itumela ga re Maname a ntse a re tseela matsapa a tseela bakgatla ba botlhe metse e le 32 matsapa re re mongwe le mongwe a nke a bone a bule matlho a lebelele se re Maname a se direlang bakgatla a sa iphitlhe a nna mo lebaleng gore mongwe le mongwe o leitlho le bonang a kgone go bona tse di mosola tsa di dirang se segolo ba gaetsho le bone mo mafaratlhatlheng ba bantsi ba eleng gore ba ile ba kgona go bona tumelano ya bakgatla le AfriForum ga nne ba saena maloba re Maname e ne le mongwe o nana le karolo mo go saenweng mo ane selo se ba gaetsho ke kgatelopele e tona mo go rona go bontsha gore re phela le basweu rona re le bakgatla ga re ba ignore re ba phela le bona sentle ka tirisano mmogo ya ka le batho ba re sa bolong go phela bogologolo le bona mo kgatlheng mona go tswa ko Solsport yaanong ba bantsi ba ba sa itseng ga re gola ntse re tsena sekolo fa go ne go le mme o mongwe wa mosweu a bitsiwa mme Mothusi o ne a tla mantaga o mongwe le o mongwe a tla kwa sekolong a tlo re ruta ka Bibele e ne le tiro ya gagwe a ithaopile go direla batho bakgatla a ba bontsha gore ene ga se le tšela thoko ke motho o na le tirisano mmogo le bakgatla yaanong ga le ka gopola ba gaetsho ba e leng gore le a itse
o ne a nna ko moruleng ko motsemošate wa rona re le bakgatlha a bontsha botho ba nang le bona yaanong selo se ga se sentšha mo go rona re le bakgatlha se tswa kwa ga loe re tshwanetse re itse gore tirisano mmogo ya batho ba basweu le bakgatlha e tswa kwa kgakala re ne re na le moruti ba mmitsa Reneke a nna mo bagaetsho ba bantsi mo Sanfontaine borre moatshe moruti ona wa mo itse ba fatlhositswe ke ene go tlo fitlha le yaanong re sentse re mo gopola moruti wa rona Jostegmane ke sepetlele se e leng gore se ne se tshwere ke basweu mme ba thusa bakgatlha bana ba bakgatlha le a itse gore Jostegmane ile a nna sepetlele sa ntlha se neng se fedisa TB tota mo e leng gore mo South Africa otlhe ke sona sepetlele sa ntlha go fedisa TB go ne go dirwa ditiro tse dintsi le mabitla a bona sentse a le teng gaufi le kwa lekgotleng kwa yaanong bagaetsho ga se selo se se makatsang tiro e tshwana le e re tshwanetse tota re itumeleleng re a kgoleng kgosikgolo ya rona ka matsapa a tsayang a dikgolaganyo tsa bakgatlha le maafrikanere re itse gore go fedisa mokgwa o e leng gore batho ba bangwe ba na le dipelaelo le diketsaetsego ka gona gore bona ba tsaya gore go dira yana ke gore re ba fa lefatshe la rona kante ga se gore ba fa lefatshe ke gore re bontsha gore batho ba kgalentse re phela le bona go tswa kwa loya go tlo fitlha le yaanong re sena kgethollo mo go bona le bona ba sena kgethollo mo go rona a re ageng bagaetsho re ageng motse wa rona mongwe le mongwe a itlhagise a se ka tsela kwa thoko mme a bontshe lerato leo mo ba bangwe e se ka ba gore bagaetsho ga re lefa re dira ditiro tse e leng gore ke tsa sephiri sengwe le sengwe tshwanetse se nne mo mpaananeng gore se tlatla se tswela ba bangwe mosola ba itse gore go fa re a kgakala fa ga re itirele re irela bana ba rona e nne boswa bo e leng gore ba tla tshwaragana le bona go ya go ileng go ikaga le go aga ba bangwe ba ba tla tlang ko morago wa bona tlaanong bagaetsho re maname matsapa a re tseelang ana ke tota matsapa a magolo le ga ba bangwe ba sa bone ka leitlho le rona re bonang ka lona e le ba e leng gore ke matšela thoko ba bona se e le gore o ka re kgosikgolo e rekisa morafe wa sekgatlha bagaetsho a re buleng matlho re lebeleleng matšela thoko ana a re kgaoganyang le batho ba borona re itse gore ga gona ko ba re isang teng se ba se batlang ba batla khumo tsa sekgatlha gore ba loke fela mo dipateng tsa bona ba ikgorise mme bana ba bangwe ba sekgatlha ba bolawa ke tlala a re tshwanyeng bagaetsho re boneng morafe wa monnyane o tlang ko morago thanyang le tshwaraganeng le batho bana ba Sanfontaine bašwa tseela matsapa re maname le nne le ene fatshe a le bontshang lesedi le tla tsogane le thusa ka bosigo gore le tsoge le nna bašwa ba ba nang le bokamoso ba ka bosigo ka gore ga le riana le ntse le gore bosigo le motshegare mme ga le nako le yang teng ka gore ba bangwe ba ba le aketsang fela ba ne ba bua fela ga ba sa le ise gope ipatle le ipatlisisa le ikitseng gore bagaetsho le tswa ko kae le ya ko kae ka gore go na le batho ba le bantsi ba le sitisang mo ditseleng tsa lona mme bona lona ba le raya ba re ba ka le bontsha tsela e se batho ba nnete e le batho ba e leng gore ba lebeletse fela go le dirisa mme le sena tswelopele epe e le tla le tswela mosola mo matsatsing a ka moso batlang batho le batleng bokamoso ba lona mo bathong ba ba siameng ba e leng batho ba nnete bao ba tlhophilweng ke morafe gore ba le etelele pele ba le tshedise melatswana ya botshelo ikageng bagaetsho bana ba bannyane lebelelang bokamoso bo bo phatsimang le tshwaragane le morafe wa basweu o le itse gore ke ona o tshwereng boswa ka gore nako e fetileng ke bona ba nneng ba na le di-opportunities tse e leng gore nne ba kgone gore ba ka direla bana ba bona mme ba sa direle batho ba bantsho gona yaanong dilo tseo di fetogile bagaetsho ba tla mo bathong gore ba ba nang le kgatlhego ba ba atamele ba tletle ba kgone go tshwara se ba nang le sona ka gore ke bona ba tshwere moruo wa naga ga re ikonomi e ya ko godimo ga e le gore le tshwaragane le bona le tlo kgona go dira gore ikonomi e ya ko godimo ja ons is baie bly want ons is saam die wat mense land het gelewe nou
Ons is baie bly as ons koning met die wat mense toestemming gemaak. Nou ons sê, julle klein mense, julle moet saam met mense lewe, sodat hulle kan julle die regte pad wys. Hoe kan julle saam met hulle lewe? Ba ga etso gore re kgone go itse gore batho ba basweu re na le kgolagano le bona go tswa se bogologolo. Ke gopola Rre Matshego o ne a kwala maboko, o ile a kwala leboko ka Dr. Verwoerd ka nako e ne a thuntshiwa ke David Pratt. O ile a kwala lekwalo le leboko le na a le kwala yana re tla di begwa kwa motse o dipone. E ratile go le motlhatswa maloba, mme ne e rata fela go se pula go se lesira mo lefaufau. Mme tla di fa rata tsatsi le penne fa le fisa ya be e tlhola ga se a maru ke tla di se ka motho ke ditiro a se tla di ya modimo. Bare e rile fa e sa tla tlhaga e tla kwa marung e iphotlhere lefatshe ya le tlogelela mferefere. E ratile kota kutu a motswere, e ratile kota e more o thata po e khuno ya ga bopoulo morena kgagabie diphatsa thubaru. Lanka e betsa mo lesameng ke fa po e inamisa sefatlhego e itshegetsa ka kutu ya setlhare. Ke ne ke re ke le fa bonyanenyana bo le itse gore kgolagano ya rona le morafe wa Moaforika ne re e tswa kgakala ba gaetsho ga se fela fa. Yaanong ba ba inyatsang ba itse gore ba inyatsa, ga ba itse se ba se buang ebile ga ba itse ko ba yang teng. Ke a le leboga bakgatlha ba etsho. Dumelang Bakgatla, Lena Laka ke Ivan, ke na ko Sandfontein, ke tswa ko Rustenburg. So ek is Afrikaans sprekend, ek het groot geword in Rustenburg. Ek was ook op Kaapstad gewees en by Durban. Ek het basies hele Suid-Afrika teergereis en so groot geword in hierdie land van ons. Op die oomblik bly ek in Sandfontein, wat die grond is van die Bakgatla mense. Nou ek bly lekker hierso en ek bly seker al 5 jaar hierso. Ek werk hierso, ek bly hierso. Dit is vir my baie lekker om hierso te bly. Dit is baie aangenaam vir my om hierso te woon. Die mense is vriendelik. Die mense, hulle support mense waar hulle kan. Ek is so dankbaar om hierso te kan wees. Die koning van die Bakgatla mense het 'n ooreenkoms aangegaan met die AfriForum van die Afrikaanse kultuur en hulle het ooreengestem om sodat die Afrikaanse groep volk en die Bakgatla se kultuurgroep kan saamkom en dat hulle kan een dat hulle kan join, dat hulle kan saam staan, dat hulle kan saam opbou hierdie land van ons, laat ons kan saam groei en ek is trots om deel te wees van hierdie pragtige land van ons. Vir ons kan saam staan as 'n volk, dat ons kan saam opbou hierdie land van ons. Dit is vir my baie aangenaam om hier te wees in hierdie tyd van ons lewe. Ja, ek is baie dankbaar en ja, ek sit langs die chief van Bakgatla en ek voel ek is baie veilig hierso. Hierso is geen geweld in hierdie gemeenskap nie. Hulle roei geweld uit. Hulle hou nie van geweld nie, hulle hou nie van misdadigers nie. En ek is baie gemaklik hierso by hierdie plek Sandfontein. En van my voorouers het hoe kan ek sê van die wit mense wat voorheen van Paul Kruger se kant af gekom het. So dit voel vir my baie aangenaam om hier te kan wees waar ek weet van my voorvaders, hulle is hier so begrawe en dit maak my nogal baie gemaklik om hier te kan wees. En ek is bly dat die koning van die Bakgatla mense kon
kon dit ter sprake gevat het saam met die AfriForum dat ons saam kan kom en dat ons kan saam staan en dat ons kan saam die land kan opbou. Ek wil net baie dankie sê. Ek is baie trots op wat Kgosikgolo Kafela die koning van die Bagatla gedoen het vir sy volk en wat hy gedoen het vir ons almal, waar hy by gekom het met die AfriForum en waar hy geonderteken het dat die Afrikaners en die Bagatla se mense kan saamleef, dat ons kan saam die land kan vorentoe vat, dat ons kan en ek dink dit gaan baie werkgeleenthede verskaf vir ons mense. Ek dink dit gaan werkgeleenthede verskaf vir die mynbedryf, ook met die agriculture, dink ek dit gaan baie werkgeleenthede verskaf. Ek is so baie dankbaar daarvoor. Ek wil net sê baie dankie vir die chief van Bagatla. Baie dankie. Oka. Baie dankie. Dankie.